soifua manuia faafetai le atua mo le avano tatou e feiloa iai lenei aso. Ia, whatalofa atu I le nganga whaaloalo. I lau lainga le ata o le sa, me se fo yo pa ia mo tu taulangi fia wasa moa. Whatalofa atu fo I le tatou le tiofa salalau, au nanga le tatou radio Samoa. Pa pe fo le mai moa ma le tapo e mai usio tatou watanu. Nei fo I vai ngole nei afiafi mata mo fie, Samoa nei ia mal pa ia mal mamalu Samoa lo lala ma papa au ia tunu ma mao. Ia via le tua e una vai se unga foi tate le to FC fa ia ai fa tai le di mo nei lau e tera no ai foi ma bilitino fa tai le di nai ma ua o lo au ina le masina e siu tatu botano e me se lau fionga le fongo le tatu por kalame o le li tai au ma le tano aba o wale tatu watunu u na tulanga fa lu pe so fo mnuia Tatou tau fai wha malo I whaiva ia na o le atua na te whaia. O le topule I lau soifua mo lo uola. Ia o lo nanga le lei lea. Wa mwhai e o na tatou e lau lua fsila whai fo I le nei aso. Ia a o whafonga masila mai moa le atunu. O leo te whalongolongo atu pei whatoa e toi malanga mai sa la whai. Po lea lava e te iai sa la whai le teimi nei lau a whionga na vista. Ia o le fto taunu mai sa ui sabai. Io tulanga lava ia elen fai lava na tua fo tiu te tu polu nei. Lie. Ia walu nafi le va le lua na nafi. Le taunu watu o nisi fo I o asia singata ua le tato organization le ADRA mai New Zealand. O lo ia ile la lango le tato Foreign Affairs. Ia ma le tato Habitat Humanitarianly. Yeah. Ia o soani mai me tau tupe wa le tato ADRA I nei Samoa. Sa lato whatupe ina se tasi o whalkomiti le tui. Ia ana nafi la sa o atu ai whaile asia singa ina ua mai el ngā luenga. Nā dira. Ia le sa ua ia tua ia na nafi. Ia le la whatu atu e taliu mai e tulturi malita pol kalam. Malo, waftai. Waftai, malo, malanga manuia. Tele mena tutupu I le tātou tunu o le nei vai aso. Ele ngata o le pasi o le tula fono sa e whaama I te mea ai I le tele o tausanga. A le ua ave tonu o le maota pasi o mai ai sa iai fo I mare se leni o le ua whaatatia ese e whaatula I ma whaatulanga ilo na whawai o le Samoa's Export Authority. Ia, si I le vi inga I le atua, I le lupe whaalele o le tātou a inga. Ma lo tātou nuu le tu malo atoa. O lea ua avea maati e pukopo. Ia e peo se langona a mita I fo lea I le langona. Whaafetai I le atua I nei mea uma ua whaia. I le teimi e tasi. Lea se silsila lau fionga tā o mua I le ati e pukopo. Tā fo I mai lea I lau tūla fono leanga sa e whaama I te mea. Ia o le anga lava ia sa vea. E tate mai a tasi le lofa maleanga le leo le tua. O le aso na whataunu I nail whamoe le o se aso le titi. Le fo ia wa mori mausa moa ma le lalolangi atoa I le anganga o le Ekalesia Katoliko. A wā le sa ilingo sona taita. Ia wā lua suanga le vatele. Ia ele whaingo fiat feelinga langa o le whai unga whai mai le o ngā tonu Vatican loma. Ele so ona whaia lani si tūlanga ni feelinga e whaatumtumu lima. Ana wai si le fia ia whaatumtumu ngol malo loma ave uma iai ia whaamaumaunga le awa unanga whawhenga inga taulangi uma lava le kale siru pope. Pai whe au uma ia malato uma o esa ngā rurue mai le fio tausanga e o mai le so. Mai whapena fo le whiriwhiringa ina worldwide whiriwhiri ia le tātou tamā ia katina li pio. Mai o whoringa ia wa toe whafola uma le temire nei I le vai aso le nei. Ia e le whaingo fie fo le nā vai tau le asa ina o le atina ina o le Kalesia. Na iwa na malanga mai ia ile tupu sa ia pope Paulo Leon. Ina malanga whapito mai ni nava I tau tasiva fitu sfut. Sau ai lava
ma whakatinali ai loa ma ia ma le sunga le katinali pio na vai taimi ia ma e ale na so mai ma le fionga ia alpati rui mata ilinga whapena fo i whiriwhiringa na whai mai fo i loma e le lau tātou o ma le tātou taimi ia o lea ua awha e tasi ai le a fionga fo le tupu sā ia ma le tu ainga sā mai loma e whiriwhiri ia le sunga ia patele Mosese ia e le mwhaina whaititia langa e le whaingofia le whaingolfilinga i lau mai tau mantua foi o le kalesia katoliko i umai tu ainga ese umma o vae e tautu ai ia lea i tu ainga patele ma le tu ainga patele ia ale tu fatasinga atu e tasi ale afu o le pulenga Samoa me la ngona le nga whaftai mua wa mose tasi wa atol tau sanga o saili sa wai sto ino patele Peter Brown aki e piko po tato mafuta inei tau mwhai so tau au maranga luenga ina utu malo al pati lui mata linga ta share feeling ea ole fionga ya patele Mosese ole wana tau veina mai nasa auto si sila umai sauninga ma me uma sapatino e le lai titi le aso ta penanga fo le kalesia wao pulenga Samoa e le lai titi o le afio mai, maliu mai, tala mai au katinale, ia soane o le malotonga, ia male au aki e piko po uma me le Pacific. Fo i tuila, ia o lea na whataunu umai le sauni ngalo ia. Ia mai le lai titi fo i le tūlanga o le vaai al tato malo langa e alu le mere nei, ia o lo fono le parme. Ia, bodi ia. Ia na afa e tasi ai le fina ngalo le malo ma le fionga le whangawhitalai. O no me nei e le tupu so. Di lava, taili tofa. Ingo tai, ia mai sel tai o lotu katoliko. A wa se longa lava e maliu. E tu malo. O tai o isi e kalesia, tai pe o le metutisi, ma le tulanga le whakasa, ma isi e tausanga ma whaifono umai malua, ma whaikol fenisi. I whonga ea na mawai lava fo i leo tai rona taimi. Ai peo le kalesia katoliko, o lona whabai, e tu wafu. Ea, o le la tatu tala noa fo i pule le atua le soifua o le fionga i lika le aki e piko po. Ea, se fionga lava o le arfina ngalo le tu, e na whato atau nu ulea. Balo. Ia te au te sirfia sa vea o tatu o mafo i o lotu katoliko, tatu whabai le lango o sa fotu e tasiale lotu. Ia, oli ia, taale. Ale bea sa o malolangona ai le wha maulalo lumo le tua. Olo wawa ia tu lo maua le malosi o le tata mai a le vena toe alofa. E tu ai le to e wha foi le aso e whai mafonga tau moli o le poi a inga lua ma paolo ma ngafe sili ilangi. Ia, la sa lua whi loa i ma le toina ma afo i ai le wha aftaima alo whaanga mo onga le lei. Ia, e te sira fia oi o le suri moni a ia ma le toto moni whasafotu. Diela. E ta ona lor me o ta wele lor nu e sa vari lo e tau walau me te alatu. Diela. O e lava e te nofo ma e punupuno wai ma e tau tuai e langona lo le upu o ta wele swafo sa fotu ia tato wo, pai patas. O le fifianga sa bea. O tai umane o le kalesia katoliko. Ia o lupe wha lele mai le motele i salafai. A whai tātou te vai mai a mata mai whale a lupo i a katina li pio. Ia mai a sau i a mata linga i sataua. Ia o lai wha solo mai malanga o lea la ua o mai il torua i ap. Ia lari. Lo va ta ua tele. Ele umatala. Por so i fua lau le lei il to whai li li tu. Ia la. Tama mātutua. Ia la. Me whatu ina ia e mamalu. Ele umi telefoi. Ia. Rei kai o kauka. Kou leva. O tō wha ma whautautanga fuesina loloa ma lau fue afa loloa le tunu.
e vi ai na vona sisi de mai le ava fatu Dia lava. e pa te le ata le afa ia le ava muale nei o lo pepese ai le tata foi fare nga i fo Dia lava. e me ko tane malos e le na fatino le fatu to al lilo mai ava Dia lava. Malo, ese le taua. Le vava iatu. Le lo mai ava ma le au manga. Ia. A fotu ma le itu, ma le no foi tu ainga talo fai. Ia, o le anganga fifia ma le mita. Mita le na. Ta se e mai i le pale mene. E lua aso ia na utou. Se e ai le maunta. Au te loa le lei. O le ale le ngona na o lau fionga wao. Ma ta upu lea pe o sau pepe fo lele sa whaafai lele. Ma wha ma ite. A lea la ua puna whanau ai le whaa ma maluina wha le tula fono i tono le pale mene. Le Export Authority a Samoa. Sau noa i le vai. ia o le fa mai tenga o le fa mo mo nei se bea sa ta pena mai lava ina o ta pena le fainga palota ta sire nei manu lauti sa di lifa ia le ta tino ngal fa tu le tua sa mo tasi ai na o tala no le economics team sa va ia po le ale mesi ti ai tu pe mo fo tu pe mo fo ale tu na le mele sa ta to ia e no fo inga nei no manei e o mai te tonu tātou whainga malo, mtua pa u mau lalo a mea tau exporting. Exporta matua i pa u mau lalo, pua wha ele leanga. E mai sea wha ele leanga o ina matai. Si tanga i wha LJ i lau, i lau leila volume i. Whamabole le tātou engineer. Si lei fua i le vaenga le nā. Onsai mai. Se i tamu whai atu. Ia watoi disappear fo i le Minster. Ia ona o le tūlanga lava. Fa le tonu mai o le tātou fisota inga ma le tātou internet ia ai lea whaina lea tātou te tala noa pēr ia ai o le tāua le nā o le saunoanga le fionga le Minster e o mai te tonu tua pa u maua lalo ia le tau matupe maua e mea nei o loa au mai i fafu ia e tasi ale mea leo na pa u mea whaata mala o lele i tali mele Minster le o tali atu i loa i ai le mafu anga o le pa u maua lalo tupe maua le atu nuu i exports whaata mala o le o toe o ini maa manga mani tonga whai ma toe o e to tō le lei fua whae le lenga o tamo matine e ngā lulue i apia. Mea nā o tupu. Le aini tangata e ngā lua ina, lau whanua, ma ele, ma le whaasino manga o le tangata. Ia o whela me fua me ingi kalo, pēr whiri ingi kalo e koa, le ingi whai, le ingi uwhi, le ingi ni mea whapena. E whaalango lango i le maketi, a e tōla i titi tangata la tau te, sapalai ia mea mata i le maketi. Ia, tātou on sa ise i te e whauratia i fo mai i le so tanga fo i lea le tātou Minster, ia ona whapenale ona toi whauau. A te whamale utala i le mata upu lea na utala noa tuai. E la iona vavesi a inga, whapea tātou te pai uma i le swafa. A le whalawe lawe. O umana whatulanga mai e to ina. Le whawai
O lei tu pai, ma lei tu pai, me se ainga e tele nei tu pai iai. Na me lai fai. Wa umona tu umata manga taimi. E umai lea nofo, po ai e nofo lua. Uma lei sinofo, sui atu lei sinofo. Ai umai lo tātou. Wa tātou fia vave o ile nofo. Ai lei o tātou taimi. O le taimi le na o leisi tu pai. Ia o mafuanga na o mea leina tupu. E to tongi tupe isi tangata o le ainga lava. Ina ia whaatafa. Ai au mai lea wanoa isi tangata ia o lana winga le nau pu. Wa e oso se. Wa e oso ilu mo re kiu. Wa e le tu i lau tu langa whaatalitari i tua mai o leisi tangata. Ia le mena eo ia. Tele i o nofo whapena e vave na aisi leoti. Leoti na mamao ale mea na tawhaoma o nā i voi. A walata lata mai. Ona ea, e mamana, e mamala, e le sa la upu mai ana mua. Aua le talepe whawai. Mea nena. Whawaina, lea ua toi lotea i te tonu. O le pāle mene ina ia tau o na toi whaia i eise teu ngā, money swing. E a fia ai ma mea ia tātou talanoa i swa whaia. A o mea mua le whawaina mua talepe. Ato mai whafo. Ave ese mai le whawaina. O le mea lea o le swafa mamalu. O le upu mamalu. Mai lea, mai lana fionga i le au o le malo. Ia o pe ua le toi masani ilo tangutu i le AVS matia ese le upu mamalu. Alanta la papastui. AVS. Se li talafea ngai. Me le se upu le leye avele i le au le malo. A o le whaatumutumunga leo le malo. O le a lava se manatu sa i le toi ina. E ili tata ai ma fulu lele. I le au ma malu o le malo. Ma le mana o ai e ave ese le lea upu. Majesty. Honorific. Mamalu. Toi le liwane i le masiofo. Lia i le upu masiofo. Ai velo i tuau. Ai wabanga osiko ia inga. E ave umo titles nga yanga ia o ia o le masiofo mamalu. Why did you do it? Why did you do that for? What was the rationale behind this? Would it change anything? Why? Ave le whaaloalo i le ua ta tau ai le whaaloalo. Ion. Ave le whaaloalo. Ma opu whaaloalo i le ua ta tau ai le whaaloalo. Ia no maila ia lea wha mai. Ia, ma kou ngā ngei, ia ma kou. Ia wa whesa ka kia i kua i, ka kia i kua i, le kusi le me whawai le tu sa moa, ka kia le whawaa. Peise mea mata utia fo lea ua lātou whaia. E maua se miliona tā la. Mai ale oi ko kongo le whawa. Le upu le anka kia i whafo le whawa. Le ua ave kongo le whawa. Mea le nā ua lai o na masoli pala e tangata.
le upu o le atua, ma le whaavae o le atunu. Langa o ko a vea ku mai I whafo le whaava. Ave ronga ngai ko kongore o ngā kongore kusi. Wa le o toi tilo iai tangata ma wha manatu mai ai ia I tātou le whaavae o le malo sa mo ai whaavae lunga o le atua. E saurisi vale ave ese aku malumo I le whaavae. Ave ngā ngai kongore kusi. Oh my goodness. Oh, what good was that? How important was that? Oh, we took the whaavae from outside the cover and we put it inside here. We hide it inside here. A talo whai lunga le tātou apia fōlinga. Ia lo me grey o tone. A me lia whamoana o le whailau tusi mai le loa I Wellington. Ia, wapena fōi ia nuu au sala. Ropati, talo whalava. Ia, o Franco, talo wa Franco. Wapena fōi ia Sean, ma Sam Johnny, talo wa Sam Johnny. Sai o le alawa tātou te whātalitalia le, admit, ia. Ki tātou tue wawai atu pe tue anga I maile sunga I le limista. Yeah, leva o toe disappear. Anyway, o le mela le na o le o tula I mai nei. I le toe te wina o tula fono na. E toi whafoi ai le marusi anga o le ai a te tau o le tangata. E le tari o le fionga I le tamai tai pale mia I le asona nafi. I le pepelo le na whainei e tui le epa. Wa umau na tuu I to tono o le whaavae. Ma tula fono fau lea na whaatala noina ma tope lau. A mea pua, tulou whaafonga le tunu. Whamai le tala le saunanga. O le tula fono lea, o loo iai nei I to tono o le tula fono whaavae luosfulu. Lena pasia whaatoptope tulepa. E le ai se matai tusi o loo, tusia ai se vaenga e whaapea. Ua whaamau wina I le tula fono le whaatawa ina o ai a te tau o tangata e to tele. It is a dangerous precedence and part of the Constitution. A wafoi lao le mele na. O vai teimia. Le tula fono tuai o lefe se lau walu sumatasi. Toi wha mamlam fo ele sunga lauli. Na toi wha la mamlam fo isi teimi. E uma le fo ile wha msidonga whanua maswafa ilo ilonga. Ave le wha msidonga whanua maswafa le mata upu. Whaile lato whaiunga. Au mai I a whapea e reise me le o malia ai le whai unga o whai. E toi awi o le whamsinonga o tāru sanga. The Supreme Court. Au mana e awe le tāru sanga piri. I le whamsinonga o tāru sanga piri. Le wheu ia inga le nāma le whaatula ngana o le whamsinonga sa iei mua I lalo le tula whanu hawhensa lau wara sumatas. Ale mele no tu nei la pua ai fai mele. Ia tangata ia fai mele. Ave ese. E umai o le whamsinonga whanua mswafa malatu whamsinonga ilo. Ave ese le ai a te tau tangata taitotas. Ai whai mau wha maluina I ai a te tau a tangata totele. So it was the individual right versus communal right.
A le usau le tala. Esi. E le aise mea. Os le tula fono o iai. Toi wha fo'i le wha msinonga whanua masua whae tasi lo na wha uluulunga. O le wha msinonga maua lunga. O soni ngā tula fono le wha msinu sili. Ma le wha msinonga o talu sanga apiri. Po talu sanga toi ilo ilo. Ia le nala. Nala ua tātou loa iloa nei. Ia le ala ua toi mō mai. Ia, toi whaatalo whatu I lau fionga I le Minsta, whaamalo lau tu foi, ioe. Amalulu atu lava sabea, ia e whapena lava tu langa o lo tau tonga fiti atu ai, whaina whaate kono losi. Amalulu atu foi, whaafonga mai e tātou atu. Ai lea masisi o alwese na o le atidi, ai le oso ilunga o tā whainu mera. O le au whaatalitali, ma le au whaititala, ma le au fia whaalongo mai. Amalulu atu. Amalulu atu Samoa. Nā toi fo'i la utala noa. I le Export Authority ma le mea sa e moi miti I ai ma le tāpenanga lea la o taunu. O a la ni tula fono whaavae structure, whaatulanga ina o le neifo I matanga ruenga. Ia po le neifo I whaalapu patonga. Ina ia mawhai o na mauti noa e mao popolo na whaavae, mai le toe ngau, ma toe ngau pe o na iai mua mua. Ole mafau faunga fau lea na mafua o na toe la langa inu ta upu nei sabea. Ole matafa yoi le malo. Tafa yoi le na tia I le vaitau ina ua ngau lele le este tausi. Mantua le taimi tonu na lasa I le tato PMD, Produce Market Division le malo. Ole lata matafa yoi. Ole soani lea I le vengo fuofa ele leanga le tunu I fafo. Mai lava tasiva ona sfuru fitu sfuru valu sfuru ro ia ese lol me o fai watu wana I exportação la to nadi ai te sir sa vel me sa tato iai peno tong fai fam talat o leono sfuru fitu sfuru pasene o tupe maua ala tunu usa fai lunta ma ai ngai mo mai lai tato exporting materials ai mai se lava la fu o fai le langa e fo manei isi tato me o export tai pe o meta lima malava ia maisia tato o lo foule o ngosi ai ole ivi tu lava io Samoa sai ai ole fu fa elelanga ia fainga faipa ia o manatu la tato fainga malo fi o tanta to o merna peta o tau talangia fo il parlemene nei me uma sa fa le ton kapungir ka ko copra port kapungi ka ko coco pot kapungi le tato taro export tapungi le fa ona o le fa le tonu na tai ia na tato vale tu lima loa mena ia tu lola ia o le tu fa ia ti fato elo la lo tato tu pe mo tato lo awina ti fa o le mafa fonga au tula o le tu la yo le malo e tu tai ia la veina o le feuta na inga, o le mea mua na o le feuta na inga, approach. Le malo, tala no le malo sa mo le malo ni Psila, Australia, ma Amerika. E whawhaingo fief so ta inga I le tangata exporta, o le taimine nei. Bodi ale whawhtai na e tato exporta, langalai alua le tangata ia. A o tula fono la lewa ia I le vai taure nei, wa mamapa. O whainga tatu la fono I tato o loa fo, ia batu langa pui fo I New Zealand, Australia, wha a me se tātou le na awhia le lenga, se titi ia malitulanga o le tātou koko, ma le awa, le po isa si le fia sa pen le tātou awa, o no tūlanga na I whama. O le tuua I la, ma le tuu I na o tātou tangata o, e le se mea tāla whea ngai. Langa o atu nei company tu mooti, nei whea ngai ma le malo New Zealand, whea ngai ma le malo Australia, whea ngai ma le malo Amerika, e le mawhaina ave se loa, USDA e mafatel e longa tau te ui tutuila fatu atau sause o loa I le malo tele ma wa o le mafau faunga la o le faina o le Export Authority e tu la I le malo e taita e toe taita le tu langa o le aveina o loi fafu o so ia a lead le malo e te sirafia e fitus ful peonas ful container talo
Fai, sa alu uma. I le masina e tasi. Martina, i le vaa tasi. O te mala ma le leina ngol te mina sa mato uru fai toa e fo i o matua ma le ainga o mosi utina i fale la tai. Tua ngane umoro utina ia o tangata malolosi i tūlanga o whainga mang. Sa mato sa palai ai i a company te tele nei e lua i New Zealand o le Turners and Grower ma le produce market. Da ia Turners e le taimili nei. Yes, that's right. Ai pe ia wo whaatau uma le Pacific Direct. E lau Turner's brother le mele na. Ai o le mawhauwhaunga sa vea. E whawhaingo fia le taimili nei to atu le malo. E to e supporta tatu exporter. Ina ia mawhai na whaingo whenwhela wai o loa. Ma avel tu langa o le suengo marketi fo. Ia mawhiso soani lai mea tau tupe. Mana tua e le mawhai na alu fua se exporter e au noma se leni e whaatavili umaile tu langa o le whaangai yo ina o anu tau mwhainga. E ti e le vaa. E ta pena le container. O le pili o le container. Ia o le vaa lele. Ma mea umu wha pena o mea nai ta pena. O le wha moe la valaia. E ta pena whainga wha vae. O tu la fono wha tonton. E whe soani e ina ia malo losi lau exporters sa Samoa. A wa a malo losi matu le lei exporters. O la tofo ina e tu mai tu wha tau ma mai fua wha ere leanga lau whai wha tonga. O le ata wha tai sa vea i le mea o loo whana nau i. Pe le mea lau o i ele tau mwhainga le malo fiti. A sila nei na atoa. Na o whale o loa lava o intia fiti o loo tumu i New Zealand atoa. Dairy Zummalai New Zealand o whale o loa tangata fiti. O tangata foi la tau la mua i fiti. O le Export Authority a fiti. La tau te o lango le au whai whaatonga le avengo loa na watulo le abesawa i whale o loa fiti. Tato. Ia, te loa le whaapewa o whai atu o se tūlanga o se tau whaatanga po se. E tau tele i tā pena le mele mo le for the last 20-30 years. A lewa e vai le mele ina maa fuana so longa le lei e tau mwhai ngaisi atunu. Lenga la sa tu e male malo e lango tanga taia. O le wha mo fau la luna. Building capacity for the exporter. Ia maua le marketi fau. Maua le sosani me tau tupe. Ia wha popolo ia ma marketi fau. Ia lela a tapena. Ia Malaysia tu. O le tātou tau mawhai, le mele popole ai i le mawhaina sa palai market, e sa o le leili temi nei. Tona winga, e te taun tātou ngā ioi i whaafi tau ni fo i le whea ngai ma tātou. O le lava o tātou ngata whai ngā luen. Wo atu umale men pawa i na. Furulua afe tangata na waina, o le malosin na nuu sai nei. Sa whai uma tātou maumanga ma meu. A vai, e lalo lua se lau tangata ale tu malo e tasi i le lima suri tu malo. Lima suri tasi tu malo. Ose whainu mela tele. Wo ese male atunu. Wo ngā rurue i le atina e ino atina e isi atunu. Ai le ese me mo tato. Atonu e ta ngofia ni mora sawa tupe vave le sa utemini. But not for the long run. E koi whaafi tau ni le ufea ngai manai tatu tangata. Ia na si fia la vea nisi, maari liu. Tele whaafi tau li unga li ima mea uma whalau whasaina o pia ma mea. A le mawhau whaunga. A le leina ti na ele tātou whaalapu tonga nei. E no nofua i nei tātou tama whanau, ma tātou walo ma whanau. Ma whaide mea te tauna ma wailea ti na ene o le tunu. E ala i le fua wha ele lenga. Le awina atu i whafo. Le wha moela le maa losa vea. O le wha mua le mtanga luenga whato. Anga mwhainga whainga. Lango ile rifa iai ia tato o loa awina atu i whafo mo tengini nei. E ana wha solo atu ai lava le isi tato mea ia lea ua umana ta pena mai tato para su Strauss o isi tato o longo osi o lo tau mwhaifo ina isi tangata i tato siapo me tau lima o lava ia maisi mea uma o mea uma lava na li o i lalo le palapo tonga fauda ta pena ma leo pasia. Malo, whaatai e se le taua wae o le nei vaenga, pe ana o whai atu. Ia, toi titi fo i o le customs, o i le quarantine, wa pule ai fo i ma intia,
O lo fo e la tau ia, whaatino me whaingofia ai ele to eise red tape and what wa aluloa a la tau o loa. Ia melna e tā ua i tele. Leo involve mai ia le Foreign Affairs. Le ofisa o le o va i fafo. E mawhai o na whaia negotiations nei ma la tau whetu na inga ma isi government department sa le malo. Wa leo o le malo o la whafsanga i le malo. Le tau no ila o whionga na taupule. Wa leva na iai filter na inga tato Foreign Affairs, ma le vafa avao malo, e le tasi se matau. Wangalafa avao malo la o diplomatic relationship matunu umane. Sila Australia, Amerika, po whelapa le lalangi. O le mtafa ioi na tato Foreign Affairs, o le tala no ino mea umalava, mea moleti na e wale mai o a uma mea. Ai o le whaatu lai o le tato Export Authority. E fito i tonu ai lava I mea tau o loa au inatu I wafu. O a lafa a fitau di le afia ngai matatu tangata. E li poti sao mai lava le Foreign Affairs I le Export Authority. Matau tino le Export Authority. O mea ia lea e whatera noa tai pēr whatei ta ingo le venga o le tato wia leo le atu I le malo o saina. E le oi lalo o le whatananga le malo o saina. E mwhainta to o vele I o le atu I saina. E le mwhai. O ai lai mafuai o na unai le tato awala e tala noa I le Foreign Affairs e avel mita upu I saina ina I whatanga. O le Export Authority. A wafa o mtafa ioira le Export o a uma mea la awhawhai ngofia na mamori. Ia na whairola I o le awala e tala noa sa o le Foreign Affairs. Foreign Affairs roa na I malo uma ia tato te tala noa. E le nao New Zealand fo la e whapena fo I Australia. Whawhena mawhaina avel tato talo felesi I Australia. E furu atua le awala lea. Ia, o lesi matanga luenga tele o le tato MCO, tato trade, o tele tato agreement mo saini. Peita, ele o ma agreement nei le au fai whatonga. O le a mai ngata I lunga I le vale o le Foreign Affairs ma le tato trade. O I la le whatu la I le Export Authority. E connecti ai le mele le Export Authority. Connecti lo le Export Authority. I exporters, mal marketi la. O le whatu a o le apawhai lea le tātātou nau iai. Iai se matanga alwen. E tala noa I o loa ave winatu I whafo. O le tātou trade ministry fo I o le trade. Ese uma fo isi tu lango lae ngā ioi la to iai. Al whamomua. E whamomua la le mele u tātou whamomua le malo. O tātou fua whae le lea. Alono winga. E ia le teimi le te tau na halu a toa le teimi le nei le production. Awa e leise au ngā e mwhai na tātou te suppliers e marketi e te le demand ai la I titi pe the shortage or the limitation of production. Lea silsile se awala e me mwhai na fo I aile mea lea. So we have to go mass production ma tua I te tele ni whaato angai whai. O le wha moe au tū sa vea o le mele nei o le lava o le sapalai. O le ufa atino le tiu te le malo. O le tato miliona ta la le ua halu I tu malo. O inae fua ma iai whaato anga ma me umma. I le fsoswani le ua ave I limo lau fai whaato anga. O me umma nei walu tato miliona lo mua mal miliona lo lua. O le li lifa umma I mea fai ngā luenga. Tau whaato anga. Mai o te teritonu o I, o le ala fua le fo ia umai, le papolenga le tātou te iai. O le lava o tātou supply, sa o le lei. Sa o le lei. A e sila le tātara noanga le fai. I le lima suru le ono su container sa ma fai na fai le teimina. Teimina na sa iai uma le atunu u le fai ngā manga ma me umba. Sa tino teimini, wa fele le anga inga o le me usala lau, iei le mafau. Wo isi e whai ngā luenga I whafo, wo isi e leto e tau a vea, wo whaalango atu lava le tato money transfer le whai whafo. Tia I e male mele u whaafia no la u exporta e o kua wheko ai mai mpapsi maa I quarantine se, mai se mef ma me whapena, e whaing tā tele. O le si vai ngalo na lua. Ia, wa taunu u lai whaatara noa le teimi nei I a tūlanga o me tau masini, tōlus furumon tupu miliona.
o mana pasia me le malo saina e mai masini e whaafaingo fiel tūlanga le whaonga masini pai tātou tūlanga o whātoanga tasi le nā stepu le usa vali ai langa o le mwhainga to e o suitu puranga i vai tau nei sa vea Ia moni. a whakoe whainga luenga ukau mare ia phone ma sa vea uke fongs e re mwhaina whai se lafo se ronga ka karpes wa suitu asi sila ngeu ke mereka mikiki sofa ngua ala mau ia phone karing wale tu tusa wale tu tusa tu langa sai e olo no wing tau foi la na sui tato tu langa le me ia io fainga fa vai pa nga masingi mechanization le foi sa ota wo foi e o fa tasi lava i le tu langa le o le fa tupu te le ino tato loa ona tato wo fa nga masingi a sila sila fiti e leo te whainga luenga se tangata na o na lima. Na no atu o masini te tele file land improvement whatatia awala, whatatia la paipa, whatatia moli, pei almena whaina sa vea. O le tonga apu, wa tōrus fulta usanga e o meile so lai tau wa, aisa. Na toe teu wa umal teimir sama saule season, ia, toe fuafo. E ma whaina whaimena i tato niu, whaimena i tato koko, whaimena i tato uruma mea, peita, tato ia ia le vai tau tu ngā whai manga vore le au malore lafo ko kia i wha bawa. Ia au koi mea wa wha pena e le o tino u tele le tūlanga e maua mai e le ala tupe wha au au. Le ala tupe e maua ai ia fua wha e le langa mustemi umi. Ia. Mai le ngata foi la i lea. A o nisi o wha whita uli o lo whea ngai mai tātou. A whai foi ua lava le supply lea vai tau. A le wha le tonu. Or the transportation, whether it's by sea, or the air cargo for ilava, o a nisi whiutanga inga le lei o lo iai. A pe whai lo ia Camilla ma Charles, King Charles. A lo toi fo i tu lo vale le na a vea tātou hutai i New Zealand ma Australia. Ele se me whainga tā le transportation sa vea, pe a involve ma lo. Nesse me fengta le o te tino atu. La el tato pi fala, o pi fala le malo, en feng fa tango fie na le tato freight mol mele. Mali. O le venga o le air freight, le wa abatu. Tu sa le wa amata tu ni sila le ele se me fenga ta paua le mel tato ta pena ia lava. Pa fa pena fa te tainga. Ni sila la. O ni sila le termine nei o nai ai le tato trade commissioner. E na te taua ma i a Samoa, e fia le pauna talo e mana o mia le masina ina. Ma le tūlanga fo i o le nā i ai le tau o le pauna talo, i le mena e watu ai talo fiti ma isi atunu. O ina la e sa wai le whaasisiranga i a Samoa, le export authority. O le mea le mana o mia le masina mo tato. E fua i ai le una i le pule mamaluari, i fai pule mpuna whaavai. I e ma pule nuu masuiti na, o le so tanga le na i e wha amaram lama, wha pea o le tato wharenga ngai whamonga, ta sirua tolu. O le tau pauna talo le tau te su ea mai i lunga i tono le tolu masin. O al mena le mai ni exporters. Fai quota wha pea. E wha akon kalate i e tu malo, ina i supply aua ne i toe motusia le tu langa o supply pe, me popole le na, ai ua whatu langa umalava i a inga man wha moe e le tu e tupure na me, o le me ta ua lava sa vea i le temini nei. Ia lava tau mafa i le atunu. Mai, na e tau te sisira mai. Ia, o tātou i lunga o le tātou polkalame o lo lava, ai o le wha o poponga tula i lunga i tātou tupe mau. Ia, o le wha siringa lea mo le tātou export. Ma lo whaftai tā ua tele. Nāsa e, sau whapupu unga pe a whai e tau au whai. Ia, tiute mamatawha ioi a o tātou komisina o fe whaataua inga o lea e tono New Zealand, Australia, ma isi atu no. O le wha pe a wha tupula ia le tātou whainga whaavai whaurene. E ta tauna tofu uma lewa i New Zealand. Yeah. E le ai i eise tātou Trade Commissioner i Australia. Le ai se tātou Great Commissioner i Tutuila. Le ai se tātou Great Trade Commissioner i Amerika. O le upusa o lava sa vea, o lau whautuanga le nai Albert Cabinet.
ia tofu atunu umanei ma tato trade commissioner Ia la. o le lato mata fai oi o le o sa idi mele mana mia tato tangata o te lefa apeo te fai atu keita ia le lalolangi atoa keita mua tato tangata o a mele mana mia tangata sa mo i fa mea lava tau tatou le mawhain tatou whaia ava, koko, popo, mea ano, ia, mea ai Samoa, lava Samoa, mea tau tatou. Lea ngolo tere tonunga, e te le manonoa i tatou buying power, nai na. Ia. Ioe, wai vai oe tulou lava. O le to o tele o talo ia manu iai fiti. O tatou tangata le tau mawhain. Ia, e sao le. Ioe, e le whape tulou lava, e le tau mawhauru se fiki. Lau lava, o manioka ma mea uma ma taamu o tātou tangata lava e tau mawhaina. Ai pei o le fua whata tau i le awala e wheso o tai ma iai le marketi ma le tātou Export Authority o Trade Commissioners. Mai o te manatua te mina o ministai fo lua whesu wono no waluatua i nā ma om fonti te roe whawangwhonga mai fonti a Trade Commissioner. Ile ai kia lea, o ia, na te ripotia mai le mtanga luengo whātong. Po le alme lai mana o mia le marketi i to tono le masin. E fua voila i nā le tau, o le tau ria e le tangatalo i New Zealand. E fua le tau e saula exporta to e whātau atua i le tanga mōl whai whātong. Ia ma le mela lea, o isi exporters, o le tasina whaafitau li te lea, e o atu tātou exporters i nei, no atu le misa i runga le makeki. Ona fai le mele le tau vanga pa u. E na umana le, wa pa u uma. O na ngau oi lea. O le tau asavea. Lai fai mai le situ o le langi. E ta te tau vā mawhiti ma tonga mai si atanu. A ele o le toi alatu o product Samoa. O le toi fai e lapa le o le la tau whiu tana inga. O le tasi le na mawhau whaunga no mai. O exporters umalava. E lalo le vainga le Export Authority. Ia aua ne iai sesi. Na te whaia ni tūlanga e lepeti ai product a Samoa. Ia. E le ngata le quality control, standard control, ai ai fo le price control. Ia. And Ina ia aua ne iai le mele o le watu kipi kulou lava, sele price. O no olo le tūlanga le wapa ule tau. Ngau mai lo maisi tangata. Ia, na umane leo whaatau e fiti Toyota result. Peo nei mawhauwhaungana na manatua i a mautūro le tātou Export Authority. Ia oia i ngā umana e pui mai tangata. At the end of the day, it's all about the farmer. The farmer and the products that needs to be sold. Ia isi tūlanga uma. Ia peo le nganga na ina ia marutao le whamoemoe. Le aso tali tonunga i se au ngani i le atunu. O le ale sao, tangata Samoa uma, i New Zealand, Amerika, poso se atu nuu e tau nuu iai o loa Samoa. Ia, o te loa lava sa vea o mātou i nei e te tau o na matua whaire tāpenanga ina ia o atu le o loa. O te lefe siringia le anganga o tātou tangata e whaatau mea watu i nei. O te lefe siringia. Langa iai al tātou loto nuu le nā e mawhau mai pēr mai le latou langolango. Pau al me taua ia mātou, ia le lei mea watu. Ma tala whea ngai, ma ia maua. O ele o tulou lava sa vea o lou na anganga wha maua lunga. E le ma whaina o ese le tunu o matatou o loa. Pea wha pea tātou te whasira sila. O loa nei All Samoan made. All Samoan product. Ele aiso o masar salo. O te loa o tātou watu nuu e whapenalo na winga. O le me te whaataua i o loa ia la watu e toi fōi mai Samoa. Ai whaataua le talo fiti e aru i fiti lau tupe. Ai e whaataua le talo mo tātou po le alava le product e watu. E fōi mai lava, fōi mai Samoa. O te le manatu fōi e au ia e lau puata ma whai ngā si o tātou tunu. E ala fōi na o tātou tangata le temi nei whaatau mena. O nei le o lava le whamoe ai peo no whai atu. E te tau na tūlai le malo, leo tūlai le malo, e whai le whalapo patonga mo le melea, o le si la asanga le malo, le avel soani le au whai whatonga te tō, lewa whai. Lewa avel por kalame miliona, e whai mai tu a inga, me whai ngalwe ngai ses. E o tiu te la le pule ma maluari, i whai pule,
on tanga luenga o tinam te mai ta ia le pulenu uma mea o le tatou fasolo lo e unai ia tulaga uma ina ia faatupu teleina a tatou loa ua ave le o loa tele i va o te tau e le mafai ona leo ifo o tatou tangata e whatau. Ia, nā lo whaftai. Lesi tā ua o le siri lea, o le toe rebrand a tātou o loa. Langa, o le ua e wawa a iwa si sila nei pe o nau, whalongolongo atu lesi teimi. Lena iei le tātou sene e o le koko, o le talo, o le ulu, o me umawhana na printi lunga me, o lona winga, it's like a significant memory o le taimi na le lei e le tamau a inga o le tunuu, nā lai o na lolomi mea i e whamanatu mai a i tātou, o le manuia le ta alo ai, le ta tia i lunga o sene nei wale, whatu ai fo, iwa. Sa vea vono winga na o lautala. Mai le tasiva o no sfuru vai te o tasiva fitu sfuru. Na lolomi e tu pena to in, tasi le sene o le ato leo, lua sene o le ato le koko, 5 sene o le ato le fala, se furu sene o le talo, lusu sene o le ulu, 5 su sene o le fa. E a se sira la iei mawhau whaunga na iei to ina te. E le iei hangisi mea. A e va ai, o le whawhonga meo tato mātualango ke o lai fo, wia wa lau mea mako ai. O kalo o pusa whai, o sale. E matau tia le mesa tato iei tato wha. E o tele loa, po le almena lai ona le wha au waua. O le fesire na. E ai sau nele fina unga lena whai nere pare menero. Wa ngau le copra port, wa ngau le panana court, ia ngau le kako koko port. Pa pesa mea, ia la ngau wala ma koe kua ia au le whai se fufua. O le fufua nasa vea. Ai pe o le wha moe la vaia, o le naita atia i na. I le mea wa umana tusia o tātou mātua. O i. Ia ngau lele lor kako eske kausi. Ki ia i uma whangua. Ai mai abe Samoland. Adror Samoland whailang whakau ngā whangua, malang risi ngā whangua. A ulai masi kako mekasi. Not even. Pasi pois whailesi ngā se vai. Pasi povi whailesi kako kau mamawhai. O le whasimori ka mea kako. Anga siri le whasimori ka mea sama-sama. Voi la kako uma le whasimori. Iyo, ia. Susu povi whailesi. Sa kako kau mamawhai. Ia, ma mea ese mantua o e K Road. O le tasi le nā mea na whātau, o le whare ngai K Road. Sa iei ma le fruit, sa iei ma le whare whelesi, o le Westek sa e lalo. E rope te mantua sa vea. Sa iei le whale o loa sa la watu mea le estet tausi, ma whātau aina. Mai maue. Mai maue pe ana whaawau nā mea o ma le taimini nei. O, e manue o atu e tau tele o iesitu langa le popole i mea tau tamau a inga tau whātoanga. Ei lala ului o no le tele le talanoa i le whale le o tahu. A le aile o whai ise mea le o tu fua i a tai whau. A o le maota la le sa no fo le konsula. A ka oka se maota. Sa matalanoa mo le sunga ya olo. Le minsta fo i lava i aso. Ta whewhei se polo keti ma tautia e whaatu wai e whau wai ia se maketi a sa moa lava ia. Ma fasosone i fo il Pasifika. O mai a tātou containers mai o tau nuu land sa o i. O mai a tātou wholesales, Tassie Market, the Grand Market, Dora's Market, wa tele market i ua. O mai tasi le mea centralize umai ai, saua i nā le lātou wholesale, ma tue fo i o lātou no whanga. A lewa i le mea e a ngai uma i ai i a mafu whaunga. So se o loa, sue, maua le i whavauna. Mos whātei te inga. Ia, o mawhau whaunga le lei umanasa vea tātou te mānatu natu iai. Ua umanata pena tātou whale tūtu tonu. O tātou konsula la umautu whale. O tātou ai komisina umautu whale. O le teimidane nei. Peona e saunoma e whautua. Wa tatau. O te lofo ili fina ngalo na lo iai ia le minista o atina e te tele le tātou malo. E o voli whanangalo le ati nu i tūlanga o le tātou whalapo pitonga o longosi. E o mea umalapa, e watatau, mai o le tā pena le tūlanga
i le project tu vatasi o lo i el tato ACC o lo il tato nupi fa o lo tele mano no i tupe wata tau mo le tulanga la vaia i le centralize la te le tato ele woman te pena o le tele malanga le malo ma me umale o tu tau no fo yo hotels ma me o tau ona fatulanga pe ona sa no sa ve o ma fa na le wadia el temini nei ai me se la tu lo volta to falele i oneanga it's not suitable e la tiki tele mai lengi ka paka le ni mea al fa mo la vai a tonu le afa fa nga nei fa isela la official le ma tilo lava pe fa tu langa ye tu langa trade commissioner na ye ol mata fa yoi na tauna center le ye export authorities amo al block sima me ye te tu la lo mai ya o ma fa nga mo le ma tel tonu wa mana o ye la si singo o manatu malangona ali i minsta sa matu tatan no ai fo ai ta se me le ina ia ta pena le ta pena le nga ile tunu e ma me fai mai ia tato fufuanga na dile o le wa sile mai i le tūlanga o le to tele o tama whanau e mai se foi o lo ua whaatuina ma le nei ngā ruenga o le whaasala lau. A tonu i eise tai au, mōsina ka mai paketi ale malo e sosoni mai ei tātou media outlets i le whaasala lauina wa o i tātou lava e whaasala lauina ma whaalawilo i o tātou tangata me o lo iei o tātou whale o loa ia ma meo iai ar pisinisi a Samoa, ia ma meo ua taunu umai, e ma whai o na o ia ie, whaatau mai ia o loa le tunu. E le aise matanga luenga le malo le taimi nei sa vea, e le aise na tupe whaanganga o sana budget for advertisement and media. Tofu matanga luenga le malo ma mea ia e ofo ila i le tato export authority. E le ma whaina whaise mea pe ale whaalauloa. Ba di lava. Mai o te whaafitai le nei taimi i le tūlanga fo i o lo i eri tato le tio whasala lau sa vea. Ia, wa leva le tautua le Radio Samoa, mai nei tau sanga tele. Mai o te teletonu fo i maua le fsosoani i tūlanga lau te tele pea o le taimi i whaatūlanga i mea ia. Ia, mesi fo i lautou pa ia ma lautou mamal. O lautou fonga pea i le tūlanga i mea lo whai ia i le whasala lau. Wa le ia sesi. E tā te whito i tonua i o tātou tangata. Mai o te tautino atu ma whaamoemoenga po o le whale mai, po whaatoanga whainga whaiva, po le Export Authority, po le Sisio Manga, po le Foreign Affairs, e te tau wana tau le tunu. Mai leise mea o tanga luenga ne le malo, e leise tupe whaanganga mo le whaamoemoe tonua le te fsiri iai. E maua le fsosoani, e ana ave sao aleo tupe whaanganga mo media, i le meo lo mana mia i whaalaulo ino loa. Ma lo whaaftai tele lau fionga lau on sai foi. Salo pe to e Moses fulpo se suli minute langa le lau se ese mai le Export Authority. Ala lau se mai se vaenga o le whanutanga lona, le whanutanga le al parmene. Leo o toi foi nei e toi teu nisi o vaenga na sui ai le wha vae ma pili foi nei e tori luas fulu. La se tal tanunga lau fionga wa tasi le nei ana vatau ma le manu lau ti. Sa wha na nau iai i le wha tutua i le tua sa mo o tasi. E o mai whaise teunga. Leanga e tele mena sori ai le tula fono ma le wha vai. E le aini tula fono wha tonu e wha tino ai ia nisi o tofinga. Ma nisi o ai ainga. Wha iunga. Ia, whaftai te bea o le ngā luenga leu whaso. O le amatanga leu se ngā luenga tele o le a whaso. Ia. O le toa amata. Ma e le ngata i teunga o le tula fono le nei o whamsinonga o whanua mswafa. A o le priority le wa mai e le fionga le minista o whamsinonga. E whaamua mai vaenga i o le tula fono ma le swinga o le whaavai. E mawhai ai ona whaanga i oi ia le vaenga o le whamsinonga o whanua mswafa. O le tula fono lava ia le tātou pisa isa vea le luafe luasfu o te tau tino atu. Ana le lei teunga na whai. E tau te le pisa whapea. Ia. Tasi iwa varutasi, fitu tausanga o ta pena. Lalmena iai.
e le iai ani vevesi ma ni mea i le lua sefulu tolu tausaga taluai peitaʻina faatulaʻi loa le suiga le lua afe lua sefulu le ana tatou vaai le tele o mea e leʻi finagalo i ai le atunuu e fai ua fai tele mea na tetee i ai faamasino ae fai lava tele mea na tetee i ai lo ia le autosi tulafono ae fai lava o le tulafono lea na faatulaga nei savea mo le silifia faapea na oe faatalitalanoa le atunuu e leʻi faatalatalanoaina se tulafono ua atu ma le tulafono ua uma na tusi na ona atu a faapea atu sa moa o le mea le lafai tasi lua tolu falima ona fita amai so tou finagalo o le ale finagalo le atunuu lafa ua uma na faitau faalua le tulafono e na ona faagasolo a le process e faafoliga e na mai lo le pasi o le ala le mea naiu i ai ia lea ua tatou o'o ai le o'oga o mea a o le itu lea a savea e tatau ana malamalama i ai le atunuu o suiga ia ua toe fai o suiga mai ia i latou o loo saufafaʻi i totonu o le faamasinoga maualuga sa moa ma le faamasinoga o fanua ma suafa o latou nei latou te malamalama i le mea sa iai le tasiva valutasi ma le a'afiaga o le ua iai le lua afe lua sefulu ma le atunuu atola ua o atu ai le mea lea ua pule le malo i saʻa o le aiga ua pule le malo nofo e fai ua pule le malo po ai e saʻa ua pule le malo le mea nofo ai le saʻa ia savea o le tugā lena o le mea lē pisa nei o le la ua faataunuu teuteuga e lē faigofie le galuega a le fioga le minista o faamasinoga e te lē le mea lae saufaʻi ai ma tamua i luga le laititi ai sea e tatau na maioio mai ia teuteuga ese nei ina ia auauaʻi mai luga i mea uma ina ia tumau se faiga e faatonutonu ai le tulafono le ufasolo ai maise o le faavae lena talepe ioe mae o inā la lea e agaʻi o le vaiaso o le vaiaso muamua lenei o le talanoa muamua le faavae e o laa ai la ia i teuteuga o le tulafono faamasinoga o fanua ma suafa ae silasila savea i le faamoemoe o le tulou lava o le fofoga lava o le o loo avea nei ma pelesitene o le faamasinoga o ia na tautino i le kapeneta i le aso lona faauga po lona faatautoga faafetai i le atua ua toe teuteu tulafa leaga o le tulafono na matuaʻi sesē ma faaletonu lona tapenaga it was badly drafted e matuaʻi faaletonu lava e mai le tala a lē foʻi na lē saufaʻi le temi nei le afioga le sa telelapi e ia conceived ia Hello, moro whaamatala i whaasamoa. It was ill-conceived and badly drafted. O le whiu sua i ngā le vale, ma reisi vale, whanau me i le tulafono o le vale. Io, o le winga atola na o le mea. Lea lai te pu e mai, a leo te ata nei wā, whatua au ma nei anu usa ma la atu, o le mata upu lea. Ia matoe sawa i matua, ma lesi metaphorical le toina. E ingo e la wali i kuskula fongo i le whangupia. Ai ke wha o makoi ma whaamasingonga ma whaamasingo. O kai vai i upu o tangata ata mamai e whaatustusa i le mea valea na whai. O le ine whaamaure nā savea. O le talia e i la tau o umana fili e Samoa. E o e tausi le office of whaamasingonga. E ta taula o na tue whasa. O le mea na lua e tauna o na tusi mai le tusi. A whaamasino le whaamasinonga maurunga, a whaamasinonga Samoa e ave i lea na tusi al tūlafo. E te le tūlafo. E le ngata i lea, o lo ia Samoa, nā sa si hira e. Moni au. O le mea paitasi. Peita, o te lei lo lapo o ai le tangata le fautua inga.
o ai le tangata na manatu pe whāwau pea le whinaunga. Ai sa te tau lava o na whapea, ia le lei o mai e whai manongi. Ia. O le an me tauna whai, o le an me tu, o le an me re tauna whai, o le an me... O lea. Ia walu al mena na wo atu le ofisa o lo ia top Samoan lawyers. Ai o ke ngia la wari whai pune e rengi roi. Ia, le na. O whai e sa ringa, oi o tauto te e nai le whina ngalo o kopitiri nei. Wa tala noa whapena. Ai le tala noa le lei I mea o lo iai la tau o lo nofo e tau siri tu la whono le tunu. O whalonga hoina iai ma le tustu singa mai tangata ma le malo o whatasi. E lainga tu tusa tato tu restriction of it. Just the system. Ia. I whalonga fo na whai lapa. Wa tu ula isi mea na pasir paremi. Ia e mai lo le ata atia le la wholu le mana. I le whao ngase se o le saini le ao le malo. O le tasa I o pepa. Ai ave pepa i pasir paremi. Mene tu tonu e ave I fafo. O le ala le mea na e tupuina. O le turi a pu wha tere ai. Ia ma le whai wha tope. Lea lau tata wai nei whai wha tope. Ua matua I te lea I lava le fianga mo tato uma. Ai, ele ngata I le lau fionga re minister. O nisi o whai unga e whaia a wale yeini tu la whono e wha vai I ai whai unga nei. Wa umana solo ia. Whape whea nei la pe ato e turai mai ni la ngono nisi a inga whape mai a lela wa teu le tu la whono. A leo umana whaile whai unga a wha masino ia nai nei le mato mata upo. O la wha whea lana toi whai. Whai unga o whamsino ngō tai se lau tau sanga talu na umana whai. A wha pera al wha te tenga e la ta whao ngā ina ta suafa langa e uta whao ngā ina suafa o nisi. Vei kama ia. A tuno langa, la tatara no le tanu I sa votu. A wha pera al suafa la vea wo umana sa iri suri moni suri wha vai. A e o lesi se lau tau sanga tu e wha pera mai. Tu e mai se tu e sa iri suri po isi suri fau ila sa iri. Ona e sila lea. Sa vea o lau pusao lava. O ai la ngafa I e tau wha pi. O ai isi ngafa fau lewa umana sa iri suri moni, suri wha vai, suri tamawhai, suri pa isuafa, ma suri tau tua. Ia. O au tato o ai o ongo mena. Ia. O ai la suri tau tua por suri pa isuafa leo manau e vea ia ma suri... Wai mana o lau te tali atu e nta upule nao. O lo no inga. O le la atu la langa ngafo ta ngata ia na tau isuafa ia, ma ngafa ia, ona o la tu to finga maululunga sa tu la ima I le malo. Le wa lai una la tu to fia le melea. Whaatanga ia I la tau mo I la tau lava e toi langa ia mta upule. E leo se mea mia tonu na mea. Ia, o mawhau whaunga no so mai. Ona wa matana ta lau ngafa o a inga pale. Tu lofo I level me tonua na len wha malolo ai pari tai malangi. Ona o leo sta isa tauna le ave ngafa le fale e por office. Ia, o ina, na tato I loai, o ai la whamsinongo le ato e mai luma la langa, e to e suire wha ingo na whai fia tau sanga taruai. O le mena tau le eri tunga mau. Eoi, al mele baia o atau le manga sa whai na nātai. E sau wale tai malama ma le taimi o le tu e whasau ai. O lo wale te tonunga. Anga e umi taimi, e ei fo I taimi tu lau lava e le whapefo, e le ato to e li whamsino. E ei lava tu langa, e ei whai unga whape le tarwhengai. E wha adialia, e le whape alofia le nam tau. Tasu vai nga tau. Tasu vai nga tau ua e lau whionga le minister. Le mta upu lea I ai a te tau teito tas. Versus communal right. Ai a te. O le ufasili o tunei e tali mai le sisu I a whaipule. Ia, whawtai o le nawa I tonu I nā. O le tula whono rea I a tau o tangata tō tele. Ia, ai whaatata loa loa le vaenga o le awoi a sao noa mo le parimia. O mea pepelo mana tu le pale na fai.
le ai ma se mata I tusi o I totonu o le tulafono ma le whaavae le o whaape mai ua ave ese le a fo le ai a tau tō tasi. Ai whaao ngā loa le ai a te tau a tangata tō tele. Te lona o matua I o ata mai fai tau le mea le nale. Ai a le fo sa I le si uso le komiti I le mea le. Ia, e peo no fai atu. E se a mea na whaalele. E se melan tusi tu la fono. Ai sila I le tau whanganga o le pulu nanga whanga. O le pulu na, e tau atua I rin fai pule. O, ia lea lau whakaua ka kou e kipira ia kau ka kasi. Ai ngalo ni mena whaavai tato mātua sa bea. O lea ia te tau al tangata tō tasi. Atu whatasi, na mawaira la ia tau tō tele. It's all begin from individual rights. O lea ia te tau na, e tau na pui mua. E ona fua lo le whamsinonga. Lea ia te tau o tangata tō tele tu whatasi. Ona fua lo se wha inga wai atiena to te. E fua le whamasino le wha iunga I whai. Le tu whatasi o ia tō tele. Ma lea ia tau o tangata tō tasi. Ala lave whata ua, lea ia te tau. Ari tangata tō tasi te tonu le. Ari whaavai le malo. Whaftai wau te lo le whatu a tau a matana e le whaavai o le mea. E te nei ia so whaftai tele I le tō whama mau na iai I le whiunga I le tomaitai pare mia mautou o Minster Senior ma le whongwhitalai o le kapeneta na ave le whaaloalo I le whaunga. Ia ma le whapa ia ina fo I le tofinga o le tātou ati e pukopo ia ma malo loalo ia I le pare mene. Ai so wia oe la uso wa o fo I le tātai mi malo lo tele le fia tala noa ma le tele o matau po te lola na whātua ai to ai tau nuu lo sa mai le mo tele I sa la whai tāru siolo man wia o tātou ainga whaisa malo longa a wala sa pati a tai au whaftai tele mo lo taimi I anga le leile atua a lofo tele mo oe lau whaamurianga mo lo I tu malo ma sa mo lo whaafonga mai Ia, whaftai sa bea. Wale vaso ta te refe va ia, pa malo atu fo I le tau atai I whaiva mtiute mga luenga. Pa malo fo I ta noa msau noa mo le atunu. O lo tapua I atu lava I o whaiva lo filima. Ia e whaftai mo le aba noa. Pa maru rufo e whaife mo tuai tulanga o te konolosi se I tau fufuru penti a polo tau so le tuo nei mea. A lau whaafonga ma lau tapua I mai sa mo le nei aso whaaftai tele le tapo I mai matu I mai le muri papanga wa le tau tua ino si o tātou atunu I o mātou whaivalo filima. E lava sesi e so ona tu masasau o lo alan mafuali I lau tapo inga. Pai se fo li tau mawhai pēr o le ainga o le whātua tua I le tua sa ma utasi ma le whainga malo. I e tau ave si o tātou atunu nei vai tau. E whaftai talo. Whaftai tapo I mai I a e mai se le alo lo fa mai sa mo I tafa e fia o le lalolangi. Ia ono utou whaiva o lo whapenana lau sa saa. So ni e tau ave ia mwhatu langa si o tātou atunu. Ia, a wafo I le tapo inga o tātou ta mawhale nganga I tārusanga ma me umavi ia le tua. Ai whale ina le neitu lao le fiafi le whaftai atu o na umawhani lao lau tātou te whelo iai. Alofa ngia le tua ia loutou au mau e fo I nā atunu. Ia wawhaiva alo filima I le soenga o le tamau a inga ai mai se foi le alofa mai mo Samoa. Ia le paia o wainga ai mai se sio tu malo ia au tau te pole o lo manuia me uma. Na le malo lo ai masial mele at ia lo mo pele tu langa malo si mai le ri. So ni mai ai alofa tele atu ia mal malu sa tuam sa mali to mainga ai se fa tolu ai mai se foi le paia maulunga ia inga masai se Mori atu mo ngalofa ia inga polo mangafa alofa atu fo I si o tama ia nae pita o lo si ngase atu fo I New Zealand awete pole me lo manuia me si o tatu ainga a pena fo I si ngase sunga whawhia ngainga ia panapa whatato o malwhaltua ia tatu ainga o whatua tua le tua sa ma utasi le wo vai atu wa tapena le tatu whamai mo le tatu as whanau ia vai se tatu keke mana ia ia tato tato pia fantasia ima tato pati le lofo le tua I lau whionga te fono vai malo
mai se le tatou whailau tusi ma latou mai New Zealand. Ia Ia whapena fo i tatou komiti uma i Australia ma Amerika. Na uwhatati atu tatou pokalame tatou te whailoai. Pai tatou whaftai whatasi le tu. Ia tatou te tanoa. E fo tati elto whamal whautautanga. Ia mo le matimatina. O le tatou ainga whatuatua mo le rumana. Ai monu te reina nei a fiafi sabea. Alofa te lea tu mo lau whionga ma le tatou le tio whasala lau tatou te whailo i fo i saso. Pasoi fuia mai manuia. Ia, alofa atu. Soifuia mai manuia. Soifuia. Ia, lena, ua whafonga Samoa. Tāwalunga atu le talandoanga ma le fionga i le minsta mo le te whono fo i lea o le whaatuatua i le atua Samoa tasi.